Good day, Busagal! Tuara, what a blue sky, what a beautiful day. Karong adlaw klaro na, strolling. Strolling ya punta. Kani purmaha padong ni tag ICE, magmuling ta. Mo ni purmaha, balag init, basta importante magmuling ta. Do shopping good. Wow, bagong release. Bagong release sa Purpis. Aha. Pero karon naate bagong twist kay naman tas buhol ang ato silutian magbinul-anon tag dating kay akong silutian kay mura mag Cebuano gamay nga daw binul-anon klase-klase ba. Pero okay ra kasabot bitaw mo silutian. Okay ni tanawas Busagal, lakaw-lakaw los Busagal ani morning twist karon mo ni atong tono karong adlaw guys ha. Ayaw mo kakurat 1 2 3 go dara mones Busagal. No, kiat ka adyo. Arang graa ka dyan Busagal. No, pinadungo-dungo pa. Murag kuyaw. Yay. Da karon kay nisud naman mi. No. Da, si Busagal. No, nanapilaki no. Gaatubang. Nitan oron to mimi ka ng mga badji. No. View ka dyan mga purma. Gipuint pa po dyan Busagal kay para hayag ko na dyan pananaw. Pero atong tudyo tani kay magmuling man. No. Mutong musaka mi ni padeng sikan plur. Leaga jud kajug ay siim guys. Arang leaga kaje. Di mabangbang na mura kog na akos ko Dubai. Na leag. Wa ko kabaog leag ba or gipuin pa jud na og cellphone tuara nanudlo na. Nanudlo na gawang kauban guys. Namo ko sugar mommy ani good. Na lami kaje guys. Arang bugnawa kaje guys. Kinabugnawa dahan pa jud mga antsuhos. Na pa yung mga t-shirt. Ninduta jud kaadyo. Ani pormaha kay ninggara si Busagal ani. Kay ganahan naman sa mamili og mga sanin na mapapicture ko nun si ja tanawar ko si Busagal no. Kiot jud ka si Busagal. Burag di ra babus. Yay. No, Busagal ani pusing si ja no. Gasimot-simhot. Gura ako si Busagal. Lami jud ka kusniton Busagal. Di karon na miskuan sapatusan. Nagkakadag sapatos guys. Di matabang. Bisa kung saon lagi. Mamili ka. Grabe ka jud na. Na si Busagal galibog. Na pinakakiat pa ihap pas Busagal jang kuan kay kanaram des babaw. Gra Busagal jara leud. Yay. Bangkunot. Wow. Gra adres Busagal oy sige midjas. Estetik adyo pero wa din cutter na. Wa may tayo magdil cutter. Gra Busagal mura jud mo palit. Sagdi na raman ato na raman sabten kay kiat nga des Busagal gud bisag unsay mo na kuha na po ng chinilas mahal ka jo gibalik ra pud ni na tan-aw ros Busagal ja karon gipakita ni jang sugar mommy pinatalikod dating kay maikog man si jang sugar mommy kay ngani man na si ja kuha jud mga baratuhon nga chinilas kay mura may ma-upper na mo guys pasensya ira man kuya na ganahan sa pink na yang kwa na pink pero iyang gi-decline kanya kanin pormaha guys na garang-harang nga laki madto man mig sinihan kay motan-aw mig movie ba kay among movie kay sa cellphone naman gamay man kadyo mo naganahay min pabugnaw mura mig nakuan mura mig na conscious aning duha ka laki kay gaatubang mo liko na pud mi ani dapita na nindot ka lang sinihan guys kay nganuman kanang naibayulit ba na arang gwapuha lagi kadyo guys. Ja kuan jud bugna jud kadyo. Na wow. Wow, nindot pa jud ilang mga kuan, mga crew kay murag mga crew member. Wow. No guys, mo nilang mga showing puhon, Mufasa ug uban pa. Pero wa jud sa tinuod lang nagpabugno ra mi diha guys kay murag wa mamigiangad dyan nga salida. Ja basingit-ngit ba nya di unta makit-as Busagal or may flashlight after the movie. Mo na siya nangaon mi dan ng restaurant arang lami alagi ilang kuan guys pizza kay murag na ay ham ja murag na apoy pineapple baon sa lagi itong pizza guys uy galibog jud mi. Pero okay ra.